Nimbula binaka pale binasema mamai. Abarao tekabungona nanda betala noa ena singa lotu levu. Na ika ono ni singa. Ni bulo Julai. Na bulo iduki-duki. Ni taka ni rongo binakatsukai na bio liba-liba ni betala noa ena nunggu bata-bata. Na tala noa wi Dr. T. Ni taka ni bulu-bulu binakatiko na bula tapanga ni siama tiko mikina. Na cabinet second ko bang bulu chungo bi John Delay e peli na tuikata seru e bulu roro to bulu binaka maramakai mai ni Silandi bakang bulu talanga bi ate leite mbui binaka bale sara na siama tiko mai na sino binaka ni kua ula mila king nakabale na bakarongo mai bakang bulu tal chungo bi reke na siama tiko mai na buna bakaturanga weni buka na bati ni udi wai toka nronro malua na hudi wai na wani buka ni taka ni na maro taka na vitala noa na kabiongona ulu tanga tiko ni ulu bakaviti sa maro tak sar sa antona tubu binaka sa bitu kai ningo na bula duki ongo era leu sara rasureti tiko mai leu era na vital no tiko na lomo ni bula kede ngona ta bula kede tiko na marama ni biti ke na marama itu ke me bakau sa baka madal tak chuka ni liuya ke bakai tiko bakai so na beka muni era ulu baka viti ka ni ngandra merah ngole mai merah me vital no bat ke au ndala pasar tengah no bata merah ngole mai merna mai tala no ia ni kua enda na ngole tiko kina ki wani buka au klana marama enda mai vital no bata ni kua sa mai nongo bulang ngoti manda lele bura tali tak sar baka lewu na nona mai bewa se tiko na nongo bata ia kani maro talanga ni ulu baka viti totoka sar tungana marama ongo ia me baka ngarkeni baka rau na ronga da manda ko na ser na ngante sar mandi kinene baka turango kandavu me baka ni kero marama roro ni kandavu na ronga da manda ko na ser totoka ngo klabu ngo bikim ni klabu naka na liwa biyo na toka lau langata na dorobongo o apa kuki na lawa na ronga da manda na domona na dorobongo me tek butak na nonda betala no nak ba besar bikem ni na sema tiko mai ni ko liwabiau na tokalau marabi kei kandabu ngera tu na mango henandela ni bei batu maliwa ni singa ni sugu matawase ceremony tumaya tolako bakoro marau tawayalani kodei metukuna ongorinina anu isautu asa sekamula nabakau eraduku nagorobo kibanua nakambandawa marau niliambaki haumaindo yatu ekandahu na yanu sautu
Ancora indina yanu mai na sauda. Totoko baka woti na sero ya. Maro taki baka lebu bikem do na sema tiku mai. Na kabini sikini ko bikem ni kedaran rati ko baka kandabu. Sangol chika na baka mbula. Bikem uto baka sara na ba lebu. Na bito ko ni chiku mai na betala noa. Na mbongi binaka ni lebu. Baka mbula sara chiku bir na sema chiku mai Australia. Mbula binaka chone tani taban roka. Binaka ba lebu na sema tiku mai na bono lebu Australia baka mbula tal chinga be ateda lenian binaka baka lebu basu totoko baka woti na nomuni sema tiku mai kabi binaka hongo iya sala sema sarango kina kibuana nonda marama bolang into kai da maratak sar baka lebu non baka donia na nongo ker mal malumu me ngwali mai menta me bitala noa ulu tangango ni ulu baka biti ya matai manda menda na vital no taka manda na pono esa butu me kina na kera manda bua me baka bola manda mai weekend na ka bina ni ko bola bina ka marama gas ni bola baka dengu litiana koroi baka silimi Pinaka baka levu au baka mula tiga yani be kemuni na lewe viti ena sana tini kava be kemuni na wekangu viti levu penua levu ena be yanu na yatu lau yatu loma ibiti kandavu benga watulele kena yatu esawa ni mbula binaka au baka binaka wana nonda kalau nandau ni bembuli kina nona lewa kina nongumbula indona marama saya mbaki bitu sanga bulu kelima sama rauta kabulingan na nongumboni mbula e vale me rawa ni umbau mai bakai tavi nandua na vei tarutarong ini kuwa ke Dr. Tarisi Sorovi Vindilo au taura mai kina indona tikini bola tambungoa na mata ini koroni rawa se tini tikina tolu sanga bulukan dua tukuna tiko na tikini bola tambungo o koyanga sendo kana sendo ngunu se davana kando sakitaka mundo kitaka kedenga me baka roko takikina nakalo au nuitaka niko ni na marautaka na itaki mai na ya buturang au samai tiko kinango na bono baka turanga onan dua nakabakale sa totoko baka oti binaka bali besar marama gas ni bulu baka dengu na nomni baka mbula mai be ir keda na baka rongo tiku mai era maro taka baka lebu na nomu bese mati mai ke na nomu bosi ni bikin da baki binaka baka lebu besar bira na sangai sema mai baka dua sanggari kemuni baka dua na kabinang ni kuwa kero matangano ni ba mataltik kemuni manta bikenda na nomuni kor ni basu kena bunda talangau ni asusumekin nakabakale na ya zangu o Litiana Rokowati ia nangunongo ni usame Rokowati na puno boturango ndondua sa Litiana Rokowati vakasilimi au zabutu mai na koro boturanga o wailebu tikina o rabitaki sana o kandak au vasu kina koro boturanga o matazozau tikina o na malata sana o tele membaleta na nongu susu au tiko boli ngabe rau na nongu itumbu na turanga tamangu na ngauna ya se ngauna vaka koloni akalungata ni dua na nona zaka na turanga ni lewa na ngauna ngo na ngauna ya na Fijian Magistrate na buku ni zaka tamangu keito be tokiati na be se viti keronyo vitar mandangana bonua vele se kino tamangu alesi ne sana baka turanga omba le daga kina baka turanga ni lewa bium mai kia
alesi sarai nandi ena tabi watoya maikea angole sara ibonua levu mele vinga rabikina ena nona belese kioya sa kito toki watati ko baka matabu bale au manilai na nongu buli watau ya bu mai na buya district school ena korro baka turanga na buwalu ena sanombua ena tinika diwa 5 kaba kina tinika diwa 5 kaono kalasin 2 kalasin 2 meado kina kalasin 3 ena emba tinika diwa 5 kabitu alesi sarana turanga tamangu melei turanga ni lewa ina tikina vakaturanga o vaturoba ngona sano da konrobe ena koro kortaser ekea aula kikuri si va 5 kina ono au ndambeda kina nanongu Fiji intermediate kau kalongata nyurawata nanongu vitarongi kau ndewa saramai kina andi da kumbau school ena tinika diwa ono sangbulu mai ACS ya nangunoya ni ndayado eni kina ke pasi mai nanongu intermediate enda lagi kalasi ono tale ena nona via vakandei takangana kena principal Miss Frances Lillian Charlton me ndakila vaka matata sara na vosa vowongo na English. Au kalasi ono mai ACS me adoba na form 4. Au alu tuena nongo Fiji Junior. Kaula kitowale tale ki RSMS ena tinika diwa ono sangabulu kalima. Au mani rawata au wakale form tina bulingas ni buli ki NTC ena mbaki watangawaya kau kalongata ni ubakandonui me udhuru ki NTC ena bulingas ni buli ena nonguanga ipastaka ngana form 4 exam yambakirua na nongule bulingas ni buli 1966 and 1967 ena tirika diwa ono sanga bulu kawalu tekibuna au sa tekibuki na nanongu dhaka vangas ni buli me dhoba na rua na undolu kawalu au dhaka vangas ni buli me vasa na bulu kandua na embaki dapat tau mandangai kia sambo totoko bakoti na wali sara maraming kasbulu bakadingo ena no mwasi chukuma na itala no ani namdo vitosa ki viti ena buku ni na bingarabi na takadaka ni namdo tumbu turanga totoko bakawoti na no mube wasiti kumai bunga sarber na bakarong ti kumengora bakampulo ti kumai so na siya ni biokani me kantabu katangakin na may na salbatulango te lebu totoko bakawoti bikim di kaya na siya ti kumai binaka bakalebu na no ni bakarong kumai na buku ni bewasay ni maramagas ni buli bakadingo ye me bakana non daru ulu takati ni kona ulu bakabite o mani bena no mangana mo dabuta mai na rona kor ni buli o dabuta mai na andi da kumbau school ke na Ratu Salala Memorial School na no muli ki buli na rona kor bulongo mo reida ni ya ba koko tek beka kina na lautal bek ngani na kena na no na ulu bakabiti beka na ngono ya siya na namuti kumbeka may namutumbo da kachumbeka may pano lebu sombeka na kao na numa siya sarawa iya may sawani nangono multiki na sawani oira kaya sarangan na secondary school girls take may na form 4 form 5 form 6 ya siya na form 6 siya na form 7 oira kaya ay rambuini nga ya ke baka senga kila indona bakata ko me bobcat from bobcat ni sando nga salay ya nga na bobcat salay tumusor nga na buininga sa bawray raven na kadina na ngaw na ya elem nga nang wanele way bulekya buininga
Veira to na secondary to saliada na form 4, form 5, form 6. Erangai ulum balanga o ira na ulu wa hindi na saranga orto na ngonelio ni Rotuma, vida na ngonelio ni Samo era politiko, e vida na ngonelio ni Viti Santa Rita na ulu na Santa Kilas asin ni raw itu sara ulu wa hindi na saranga. O ira saranga ya koya era bakataray mera sana serumbaliti ko nga. Ia veke mamina kalasi 8, form 3, form 4 ngau na ya okay to se tauritukin na style ni ulu seni se kotu abo kisasya. Ia ngau na nga sali ya dokin ndo ngone form 4, form 5, form 6 ngau na ya sandam besar nga na buini nga. Ya total mandangan na nung gas ni buli or nanuma era buini nga. Doon na nitong gas ni buli senior Fijian staff. O Mrs. Ndevo, kaya nga na maramaya na marirevin na kanon ng nga may tiko yan na mitireni, marama ni Rewa Olive. She was a huge lady, buini nga totoka. At ngay may tiko yan na vida ng gas ni Bulitale. O Taufa, o Mrs. Mbole, o Suli Kalumira, ngau na yan raw sa wamboto raw singay out to may kinamay na nonrol may overseas. With their degrees. They were living overseas, but when they came back, they came with their buininga. They were very proud to be having their buininga. And Akanisi, Mrs. Rena, Ortongo, Erto Wakam buininga, Totokan Orto buininga, Aungay Lebakan na Numa, o bukan na numalesu nangaw na atikibukinan na nung gubuli, nangaw na atikibukinan na nung gubuli, atikibunan na nung gubuli may mbua. May mbua, raw na nung gungas ni buli may mbua, o raw na imatay ni nung gungas ni buli, ruwa na marama. Aw daw goroya na nun raw buini ngay na ngaw na ni buli. Nayadan raw na nung gungas ni buli ngo, dua ongas ni muli sabaira sorwaki marama ni maduata kabakawati lawaki kandamu gona tinarto na sorwaki o nambuini nga totoka tauken na ongas ni muli sabaira kani karuni na ongas ni muli primary may nabawalu o andi may rambukawanga na wati searcho so rambukawanga marama ni matiki lo may biti abakawati nabawalu buwa kuria na ken raw totoka na non raw buini nga. Au sa undaw rede tumekan do na kana no sanda undaw mo na lotu na buini nga. Baleto ira kede na nongu bulang tumbut tumaya klasi tolu duro tolu tumembua arandi ni raw tumeka endo na ngani ratskuna. Andi kada lain. O na marama revina kana no na buini nga sa bula kede yet it was a firm buini nga. Totoka saranga so nakapayaw siya na numabolo babi di binakawaliw na numu dabuta may na nato na numungas ni buli liliw sarang goraba kung bulat ti kumain nakilala numu wasya na yadang ko siya masarap nga bir na biyo kan raba karong ti kumay. Nakapagalimu. Iya baka daba maraming kasibuli baka yung nanomo sangga may bakang buini nga talaga na yung bakibidang beka o siya nanuma no release. Ay. Ke nanumati ko nanungutala no ni nungubuli. Naitalo ni nungubuli watu ko natikon kinani wa sengani rawata nanungu Fiji niya may ACS. And tinikadi wonu snobul kava au manila ki form vatale rat school. Yeah, and tinikadi wonu snobul kalima. And nambakya ya au sabuli suka may sawani wadi ang boarding tiko. Yeah, and nambaki tinikadi wonu lima nung may bulrat school na au sa may day school. Au may tiko buwan at tamagulay aturangan niyo bisa tiko na sa Mambula police station. Aturangan niyo bisa Simeone Momoy Balu. Au suka may nabuli nandun kami sa tiko yan ni male
Endua na kena marama. Kakera ululu sara. Ongo na nongu nei endua bau. Nanganen reto tamangu. Orto tamangu reto tangane reto turanga kevin. Ngai endua nga nanganen reto. Na ya ni matua deo terisi busuni wailala wakawati solondam. Ni kero berengu diotinga sa kai sarabia o nei ngole kau tamai na nona kato tumberi. Au sala o sara sale kau mai ne. Kena sulinga bikwaya sa tatar sarai loma sa kau sar mai ruan ka. Na nona seru kena nona koti. Sa tosa kasara kwa mo tosa ni bikwaya sa tosa sara bikwaya sa kotivo sara na ulungu membuininga. San dua na kana nongu boka tiru-tiru bia we na ilo-ilo e nangauna au sa koti o tikina. A teke wu sara nga mai kia na nongu seru buininga me adho me nga nikua. Sarong-rong vinak na murilis. Tini kadiwa nga sa bulu kalima. Tini kadiwa Ono sa bulu kalima. Iyo. Santina. Kono nemu baka ngata kamayan na baka nemu pantak na titiro se baka na nemu redik tong baka ilo-ilo. Nangauna kotivo tikino nungunei nangauna kotivo kino nungunei sakayo ko viau kari namulu meserwati ngori manikua. Aula ko ina rumo aula ingole banco maurida na kena mangosa. Teka usar na meka au sakot ti buininga. Lain dia ona nunggu lengole yentisi au salen dondo metani rando reda na nunggu tokan ini ni buininga vina katiko. Era la me via era me kere meu mokotivira. Mai ni la me ke au sa me kotivira. Levu sarana marama gas ni buli kita kotivira na una. Rua una numero inde tingo o do Mrs. Fong, Sala Fong, ngonelo ni da komrobe. Au sini klase sa chiko be na ngongo Mrs. Fong, ke na maramaran din ni Prime Minister na ngongo Sulu. O Sulu e na ngona ni rotiga ni sin via buli via kotinga na la ko mai via au ndau mai kotivo tiko na nona buininga. Ya au sini kila na kotimbuinga. But they came to me because they saw that I had a lovely buininga. So au sama ni tabale ramarota kana na kena koti na nungu koti bir. Sabi nakabali sara na nomu wasema na nomu salibi koti sara na kornibuli ni buli ngas ni buli au klanir to na barong chukumbe kamay na kay Mrs. Salafong bakatalanga kina na marama randini Prime Minister enangay indo nangoner to nangay bitartarean vi kemuni maramang kasi bulu baka na lingan ni vi coach gorse mana to nga dari ni reda na kena irai pero na maramango seti ko boli nga nambuin nga iyo na listal man di rat sukuna nanomu fomu ba mo di skola baka ta na kena sa koti na ulumuni mo ngole ni kornibuli kena nomu se ngone leolila ito kana ngone ya ala ko may dona yalo lomu me se wibu tu din beka na kana may kotsi na ulumu se o sa te ko maro ta kamena tikin ngone ya na nomro sa may bi ko ti ba ko bibungon o ti sarangayan dona ngone salito announce te wiki mami may ratskuna there will be kabi kamni kada ngone lo ni bit mo ni sanang karon na ulmun yung ni ko ti bambunya nga sanati ko irto no kasi irto na study takati ko na buininga menandua mena na soli na izo bini buininga iya o tiangay mani I soli na izo bini buininga binaka buana nito head girl na una penny na there ngonelo ni natewai so na ngonelo ragila ko may biya urang may kaya hey saan fendi no orto na tuwinlawan ni kanita ba siya you should have the first prize. And I said, kailan mo na ya? Viyaw. Singa ni Bimbi, usini kami doon ka na naitatan yung lugo na muna ya.
Ia ni rasa mai tu kuna mai aviau. And you don't mean no do because your winning is better than her winning. I said, forget it. Ia mai kea, tama ka meu sa kawai takatiko mai. O ina ulungu mai ni mesana wati kongo. Era sa kawai takatiko irna angas ni buli o irna classmates. E te ko usap tu ngami kana koti-koti ni ulu me wati ko mai nangonango. Sa totoo ko Tama makauti. bulang ko. Iya. Really binakasaranga. Really totoo kayo. Baka samtak talaga na mutabutir to. Kung may nagas ni buli. Balatan niyo nga ni buli. Ongay baka mbui nga. Sol ni todo bibe peni na dea. Yawir talaga na nga ni buli. Sa laking koroy talaga. Na nanomong nga. Salang kayo baka di taksar baka liwikim ni nanguna eh. Iya. Don. Sa totoo ko makauti. Pinakabalibsar na numalesu na numubuli may listal na numuse buli may nasarabang turang umbua ngole ni da kaun robe sangay ngole may anti da kumbaw abatake ratu selala memorial school klabong gobierno siya machuk minggo era buli oti na bikor ni buli sa tabuti kanyo ya totoo ko makauti na non na relesu na non ta marama bulang and sinubinakan ni kuwa. Na tarong nga taraba na bukuni tubo-tubo sa tiko sa pamadalte kamiya na numro sa may soto bako bibungon ni totoo ba ko tinay siya mo ni piyo kanya o klabong gobir na kantar pa karong tumong gobi kito mandangan na ni bubali marutek na program ko di rani mo iwasya na italanong ko di sobi kima mersa kan ikila ni tik-tik mo ni nomboy nga. Sa kamar teksar pakalibo na mo may VOC and siguro na ko na biba kung geti baka tabi lo mani bale berto ibale nirto lele buti korto na tua kamu arto chuko talaga na tavimu embondo na bibo saki lo mani bale berto o nana na buku ni iulu baka biti berto na ngonela lo mani bale Ve keto baka vitadini na neto mbula may babetadini keto mbuni ngatunga. Kita umbuni ngatunga me bakaya nanguna ya nanguna kima mimbula maikina senga talinin dua naka na waini mate tiko na kambaka nga bauti ko nanguna na basilin ia be keto babitadin keto umbuni nga kere sarti ko nga ia ni salila may bang goverto na viro na lube mi kemani nanguna ngo ertole vana luvengu ya lewa verato na luvengu ya lewa evango endua ese mbuni ngabi nakasartil ngango ia nanona mbuni ngango ka tisi ebu maina nona bakatule wao nona leonival ia sangai reida o tolo Io, e ua sivindi na ngan buininga. Senga ni lebu na ngau ne bako tiki na me baka toto batani ke na vei wale tale ni sama kini ulu satu ina ngau nangko. Eve ke ivero to na dona tadingo te baka wati na itasiri ko yang buininga binakatunga o dua na marama bulo ulu merlutu eti kume berata buininga binakatunga kay kaya nga na tua kay kita sa may bading no na may bading embuini nga tu ese nga nindo na kaya may bibawong geti me bisa utaka na iwale ni ulu may na ni mamiasu dumay may azawati ko may nangaw sa totoo ko makauti biba kung geti totoo ko makauti ni chiko talaga na lube mo na lewa no biba kung geti na turanga watina talaga na ulo tanga binaka bikim na barong ti kumena sing binaka ni kuwa anda ba binaka talaga bir na watinda bikim na saba kawati tiko ni biba kung geti tiko na ulo ni vale lo ni vale bikim na baka mbuni ngarawa sa totoo kasal me baka na ulo tanga wasi mengori maramang gastibul baka mo sa andon din na sa uli to ka na kena bibisaw na wani mate embiu na ulo iya sa uli so lewe salang kecil nang ding
Iya, ni da ulu Apa? nga baka bicara ronga satok nga na basilini so nangono so sarap ka nga takang na lasta cream me baka me rei rara matokin se ramaste na nanroni ulu totok baka uti. Iya. Iya. Maraming kasih bulu baka di mo simber ni daru vital no me daru sa mata na vital no ni kuwa. Daru waseti ko na ulu tanga ni nakanang garabi na ulu na ngono mak. Me baka na bimatanggalin ben rani Iya. wase mata may weekenda so na ngoni sala randong garaba kina na ulunra na nonta marama na ngono makawa sombe ko arriva na ngono se ngonelo lilikin. Pinaka. Au na waseti ko nga yan, ninakaw daw ridit now, nindaw zakam. O now, daw tiko nga na ngauna, baka lebo men daw nraki binaka. Ninraki binaka, men balabu ng raki binaka. O san daw ridit ko sara, ni sa nakaka ba ya. Daw kelia may so ng gelendamu, drengan-drengata. Sangay may mix ta ko kwa ng gelendamu ko, watake na no nalasi. Nalasi ko, okay, dan ngono ko sandan na numutungan na la sa sali ko nga may nang gagnisuka may berto nang gagnisuka tinggo atukin na live. Iya nang ngauna ya siang. Oya wa buli may nanungo buli may baturo ba sa konrobe. Daw ti ko nang ngauna ke may mindawla ko nando ng barabia. Era lay nunula siya o ira nakalilib. Ranunula siya nga may batilili nga ya kaumay ke may misanga yaw takame na la siya. I matasawa sangay may binitu nakena binitu so nga nangay lako nang non rangauna matakira bera sangay lay babi na lasya me kamanga na so nakaw sangay balakin na nalasya nakena kay kamaya buna bukaya nalasya sarati ko sarang ako nalasya sanang kay gebi may baka mangkosa sara rangay biuin nandoon na kontena sin doon na bokete. Sa iko sarangaya na lasi, kwe may pagayangata katiko ira na marama, kwe rinda uyambe na lasi, nangaw na ya, sa iko ya, kwe rinda pagayangata me boroki na nabatu bula-bula ni, longan sin ikaw iko ribuli. Ya, sinli, edaka ngay nakor, dakay tukina, nabuku, nakilakay, tiko veira nangasi, nabay korkor. Iya. Yonau nalasya ngaya sangkay wakia bata kay nang gelendamu ko saku tamay baka suswani ko tia sangkay imbianay uluna ningo yoti mena sambe na tuka yang ko ang gilida gilida andundua andre gilida kambing andre gilida sangkay yoti andang rendi mango sa damo ke de tu na ulungo san damo ke de tu. Sangay zakamatiko ko nona zakazaka, ke salimbuto samber na nunu, besu binaka na ulu ya moze. Mataka, sawati na zakazaka, o ko sangay lay nunu. Natiko imbatini waitui, rani nunu ngay waitui. Ketiko wailebu, nunu ngay wailebu. Iyon nungu korni basu, kito teki ngamay na tiyogu. O now sangay litaw nga na nona waya sangay lay nunu ngakin nunu ni nunu tibango sangay baka may curls tu na uluna o tia sa mama da binaka sangay seru sa seru binaka sara sa anduri binaka sara tu nga na uluna me baka tumbe ka na zabo sa tu na ko so na jelin da bango gay kila so na gel erti ko nangonongo ni dal mutu bango gai renduri mai me baka ngasang-ngasaw Gori baka sordo banta kambe na glet era kaya au kay so sila iyo nakene ba buti sora barra mo tumi bora don boro glet iyo Rani oleo wa madala penduri mai, ngaya ni tubo kiniulu na ngona e baka na ngasang-ngasaw na karo ni kata very straight the donu binakasar tunga ani sawat ni benalasi sangay prunta sangay baka kotimbui ni nga binaka nangaw na ya sambuta tiko kina nakuro wandamu na buso ni wandamu o koyengo nangaw na sana oti kina na kotia sana ngay bena yan na wandamu me baka lolotaka ni ngay benotia
Angay wala itu me mama zabinak. Ningay mama zabinak ya. Ngay lumutoy na wayway amin ngay siya. Senga. Totok ka na mo ini nga. Ngay may talibot yan. Yan na waywayin coconut oil nga ako ay lumukin na. Kailangan nung uray na tigo maya. Senga nyutya maki. Nirayada may nabi kabo bongo. Memang doon makiaw. Senga bang doon nyutya maki. May ubisaw taka na ulong. Berarti ni uray dati ko may nabikay pagay nga tek ko may bayro na tumbungo. Senga. Oy ra pagay nga takatinga naka etua politiki. Kenda. Totoo kasarangay na kinatan baka pertanian it's all natural and organic. Yes. Yes. Totoo kasarangay sang taldo na wani mati bukin na wikem di na barang ti kumay totoo ka baka uti ni darong ata ti ko na bewo say ni maramagas ni bulu baka deng wikem di na pasema ti kumay kaya baka sotal nga na kauni kila ni wasema ni bita may bena chat daron ni da wasema kinan na bewo sengo iya maramagas ni bulu baka deng chukutal sotal na kau Iyo ebida tale na kaungo ndo na kayari. Kayari ngo eran daw lumuta baka lewo iran na ulundam. Au siya nga ni matatabi na kabe au na kenay zakazak. Nakangaw kilave iran na umbula bata may nilaw ribang ko ndo na maramaninda mo na ongo rio ko ambe na kayari. Iyo. Na makita. Eran daw baka nga taka na buo ni makita min daw may tuki-tuki laki. Tuki-tuki laki baka matilalay sanggay baka way sanggay benakinaw o kila doon buke o koya me baka kawata ka ng raw ni ulu ko raway atiko kila nanguna lebo raw ni ulu wali sartu o iraya erangan mera buininga etiko nakaw mera lumuta mera ni baka kota ka baka binaka na ulu ando iraya na makita kenendo talaga nakaw na mako. Iyo. Na mako talaga eran daw lay karimay. Siya nga niya matataba ka binakabibiyaw na ken na ituwa-tuwa ni kinadaka. Doon nga kilaya na mako. Kenendo nga ko ka nanrobe. Nanrobe ko. Nanrobe ko ka. O kaya doon nga na kawe kaniwata kay na ginger family. Ginger family na debunga. Yoko ya era tumutunga go ina bikaw. Ya nakaw bakal sa mataka. May bonwa lebu, balate lebu na kango indon makana nuguti ko may bonwa lebu kema mindaw talay may kema milay zambuka. Gay kema milay zambuka ko irto na sinya klase 8 klase 8 ngay kila may bango. Esa wili tu may nanraw ni ulundra. Hey, nanraw ni ulumuta. Ko ang nang na senin robe. Sakaw nga may nasinunrabe may tungo nang ano sarami kimbaron reketa kinani mamimbuka. Sangay rakaw may nanrobe, sangay mukumukulakin ng raw nyulu. At kaya na mukumukula kya. Sa weli yasar nga. Di kimbelang may bangko kay kore wili may taon na buka. All gel. Gay muri may na gel wali tikitingo. Ati kon di na nga na gel. Vikaw nga ngo tumutukin. Hindi na. Ray, kaya balimbali. Bikim ni na bangkarati ko na Sony gel, kasasya ka na gel, nasa tako sa ngayon ikaw, Limang kareng namin ng Roy. Robe. Totoo ko ba ko? Tere, limsar na ka, bulida ni binakanikuha, bikim doon na lewa mako, binakabaliw, sayang talangan ron ni mako, senatol ni mako, tikong ko, binakabaliw, limu na kanda, may bulida na sigo binakanikuha. Tagarikin na maram kasi bulu ba kasi na non rakilato na bikato na sini non rakoro ira na non maram si baga. Iya. Sa totoo kan din. Wow, binakabaliw. Liliw sarang gor sa tika bumer sama tika may gor wasi tika may nakaira kila binakabaliw meri may rara dono binaka senin robe weli bakana gel, right? Era bakan din tak totoo ko bakawut nakabakaliw liw sarang kanta bulida na sigbe na kanikuha rin naman ko totoo ka tiko biyaw na kauya nito ko na tiko na
na wandam. Rani ba madal ta kamande Wandam. rari tu wada na wandam. Da wanda mu ke baka ni bondo tiko nambasi mo ni lako tiko nando na bono ndon mo kento na bika ona renga ni bangko na tuka ni bibu ni kau. Ona re de ni relate tiko sar mbasi sar tiko lasik sar tiko da keso na kribas. Iya na ken lembasi sar tiko busin kau ya enda walebu enda munda sar tiko merun na siya nan raw ni kau. Ya nan raw ni kau ngone nan raw ni wandam ngone. O kaya nga nan raw ni wanda mo yan, nabusona ya. Mera musumaya na baka nga may ke may araw nga ko kayo nandur-dur nilingango. Baka nga may araw nindo nga may nailuku. Kau nga may, ranggay may musu-musu baka lalay, musu-musu, koso-koso koso-koso, rambiwan nando na kuro, baka way, men raw mo pinaka. Gayong bukan, may kere-kere binakasara. Na kere-kere nga yan. Sambil serta buat tiki-tiki. Toko sarangaya. Kung ang gayon daw benaw-naw, nangaw na sapa ka mini-mini o tiki na nauluna, nangaw na sapa ka mamadatakikina. Iyan isa, benay, siya nga. Sambaw lolo binakasar nga. Hindi binakatuna lolo ya for almost 3 months. Wow, sa ko bina. Iya. Siya nga namos ni ulu. Siya nga kinanamos ni ulu so na way na imbiyan na saratu na ngo. Randan pa kabunan na mosniulu. Tiko na kenra after effect, Right. Tiko na after effect. So tinisar man da ngay na mira ni unraw ni ulu. Miran renewul. So mila-mila So do Mila-mila. bunan ron rokinan na wine di ba kay tutumbo Ori. Wow, sa totokan din. Baka dapat na kay koso. Oy, nakaykoso. Nanunggu tiko mayudo ni banua o nunggu kaya na tua kago merelutiwa sa lasei. Kaya nga nakyan rato nga ni baso nga ni kay koso ngaya ka ngamay utura ka kaya nambuka ngay malatakin na nga ni kay koso. Kama tu may zaka to ko na nazakadak. Ya nakyan rakamaya bunga na benya. O kung ang galecek takan na. Daraya ni bang, kung daraya sa tina, binibin kay ko, so nira siya binibin na katiko. Iya, nindagay taraya ni, sapaw ta. Iya talaga, yung duwa tala na iwala-wala, meroki na nalasi. Kung may imbiyan, Ko lutu, kamo, kung may no na imbiyan. Hindi na. Reda Devo sarakanta kila binakabakaliwe nagirito koso na wikango da kanina kay koso yan ang gana like biwe na matanrabwe meron yung kay visaw me baka me sa pautay santin baka tal me babi Iya so kutaka baka wuti binakabalib sara para magas ni bulan no mo siya may so nakawungo au kla ni bunga bera baka rong ti kumengo era soli baka sa matar tsuka ma yes sa totokan din no mutukun me ang gelen damu wat kinalase mero wakibata ya nakayare non rabata mekinto na ulun damu andena pinaka sara na bebo se ni ko iya tos tsuka ndaro bitalan no nadagmada na no mo bosa ni bakanre beira na bakarong ti kumay ba si beira na daraba sa man beira na tumbo marama era bakarong ti kumay o tiang kay doon mo basta di bakan beira na ngonelew karaw ni Raul bakapit ti ko man beira na tumbo pinaka beira na tumbo na nunggu bakasale ng unanggo mer reida baka pinaka nanrenre enda sasotaba na nondang bulan ng unanggo obo sa tikonggo nanugtukunan nanrenre nakaba kay labo sa sinindo na kay sulaylay iya ke baka erangay baka lubeni ngonele watiko mera singone bulitiko mandangan na secondary o kenda na itumutumbo o kemuni na itumutumbo ni nalewa sartiko nga nakaw ni na bolia mera sauni kirira kina na lubemuni na be korni bulira tiko kina
nandaw maka, may baka bulito man na deodorant sa nakin rainbow. Kaya baka se ratiko na primary, nandaw maka meron si kutitiko man nga, may baka atakan na ikuti-kuti sa takabiki mami niya sa wan kimamili kalaswal. Si kutiwa po kitiko nga. Iyo. Iya kaya baka, may kakunin doon kami, sana baka tuti ko may wira na wan. Berarti doon nakasati ko wira na naman ko, sarap na sakit. Era saba, palatati ko may na children's right. Iyo, they, era sakaw talaga tiko maya, iyo mon raw baka sa mataga na itutumbo, kaya mon raw na izola-zola. Bakilab. Zola-zola ni Bengarat. Na wasibi, me iyan ang dami baka mata bubale, baka matatataki vera tunang wane nangunanggo, siya rabiti kumanda na kanibuli, na buli manda nga na beka kay raw kila ni raw tike munitiko. Bata so nang wane sa tiko nangunanggo, sara lewasar nga vera nanduit tumutubo, na kame, me buli vera, bakan din taka vera lero na makumbunggo yalewa nangunanggo. Raw sa demands na kasar nga raw na tumutubo. Go nakanggo. Mekseko iti ko man nga na buli. Ba't na nga nasaralita ka ba kina na matanggali wala-wala. Merasalay besauta ka na ulunra, lay lumutang ko. Sara ranulektaran bibiraw na tumutubo. Vey ka unnecessary. Meron na baka buli, niti ko man nga nakain-bimbi, membaleta na buli. Aw, sana kira-kirti nga ni vey kemuni na itumutubo. O kemuni sar nga na itumutubo, you have the final say. O kemuni o ni na buli-buli. Kasi nyo iron naman. Kaya umanda na nunggu ray bakan daw ni vey susu. Aw sara hulke na lubengu endo na makumbunggo iti kung gobi takiyaw au tuko na nga vey pangala ko may o karkarmin may na Protex powder is the best and ang raki katakati kung gonda sa tabot tuiviti Protex powder is the best sa lumuta yung na makalilay baluna sa kwa, ningay lang kapanggo, sa muri sa ito nga nakinay boy pinak. Not so much. Ayo. Patay so nga na way pinak ako sa rabol tunggoy na market. Kung frenzy pani flavor, vanilla flavor, guava flavor. Kakuha na spray, kuha na kaniulo na gel, kung so kumigmingitu, kuamanda. Kuamanda, may ang gazi man nga nanunra vulika na lugar. Yan na sarang nga. Totoo ka ba kautin na bakasalay? Bikim din na maramatino ni bakarong tikumay. Totoo ka ba kautin na viwa sa ingwal chuka ninggo. Anta maraw takan ni wasar tu nga ba tanto weekend na maram gasti bulu baka ngongo. May baka nga ko ento nga bira na maramatinanda. Totoo ka ba kautin na viva ko ngeti ni viwa sa weekend na maramay tumutumbo. Dalang wala ninggo na nung bakasala bira na ngone lewa. Ito okay. Avinaka. Vey kemuni na makumbuy kay mami. Oni sa tumuda kati kumaya na nondan duwe matapubale, nondan duwe koro, nondan duwe tikina, nondan duwe asana. Au kereti ko nang bongini ko may umay wasa tiko na ulutangan ko ng buini nga. So era na kaya may zaway ng buini nga. Ngori sa fashion ni colonial days. Sa warame kena nga unakanggo. Hindi na kede na numuni bosonggor. Oni saraw ni baka bulian na vey way so mo ni baka nga taka menga ravitina nan raw ni ulumuni. Era isaw lelewu. Ombuini nga ese nga ni saw. Na iseru nga kenekot ya rongan ravitina. Bukan na kena maramay rambulat tiko wala katike muni. Eran daw bekot ibuni nga. Laki kirera nga buha, mokot. So saramanda nga natura nga, era kot ibuni nga. Kamang ko sa bawat, di na kinrereray ni dasakot yoti.
Ke oni rei de tiko mai na mo ni kua na yalo na ke rei na tiko go. Ni na rei na ulungu ni baka mini na katongor. So ambe kar kau rei na kan nga. Jo na kau be baka reta. Na ulungu ni rei da tongori. E kotivo sarangan na bungongu. Sanin lo. Mai sanin lo. E kotivo na ulungu. Gona wati kasa. E turanga ni waturowa mai da konrowa. Sarere sa isau ni nungu ale wuli mai nona tikina. Bersama ileu ni nungu wale tu bilang nungu. Totak. Monina no mani wei kede lumuti lumuni eratiko eso eratiko kene sona chemicals karoni nanda boka tumbu lenga ena venga una maimur. Senga ni opo ngatakan ikua kune na madhomingo na kena rebu. Senga. Ena ngai tiko na ngauna ena ngai kaka na maikina boka malua na vewanya matingon. Bata ni nangauna sa ngarabitu kina ulumu na vewanya matingori. E tiko na kamo ngarau na mukak bekaku ni takaba na ulumu. Tiko na ka tanatukuni mai me kaku ni tara na ulumu. Ya ke ona vakatara. Enak basi ke sona lenga. Endo na lenga le besar ngaya na mira ni ulu. Andina totoka bakauti. Don dina na wasi ni bakasal sama tata bakauti na bikau ni wasi amingo na gangarau ni sa tiku manda na isau ni kame somikina sangge ngole batamai na ken na lenga kota batamai ke bakada sianga ni gangarau ni na mila na mira ni ulu kena bika keta leso dia na sar. Isa. Ikem ni na bakarongo tiku mai damaru tak baka lebu na be wase ni kuah bakatalanga kina na be koti na turanga bungona be koti talchukna totok baka woti ni cukup wana kila ni be koti damaru tak be kem ni na bakarongo tiku mai ke baka ni kila nando be koti rasarangani ni wase na nomuni kila kani be koti sarosarangani buru-buru ni labu na nomuna numana kena sana kave maramgas ni bulu babi. Dona ngau na ngole Australia dona lubeng ngone lewa. Ako ya lago tu ina na betimol. Iya, gain daw be sonong na daw lela ko banan dona tabalen. Gai tiko na wati na gai kerei iliku me koti na uluna. Koti saro liku na ulu. Iya, ena singa tambu na ngau na nilay lotu. Kila, oira na leo ni lotu. Era kinta dala ni rarai di rancini. Ni koti binaka na nona buini ngai. O tinga na lotu. Saro malibi ko mai. Rancini. Oya ba koti liko. Wasang ko kaya sana ito nga nandaw yung tinggo. Halo binaka. Ko ira na maramani biti rasali ba kayong bakit ko. Akila ren ni rakunya. Saro tungo sa ramay. Au binakata mo koti. Au binakata mo koti. So, nangaw na nga yan, nung rato suka nga minaloto ibali, sa kasaro ko na maramaya ve liku. Son mo customer sa tingo, i-review ko. Singa karan lang may kinragay lang maya. And doon na maramay ko, tiyaya may osi. $60. Ko timbuni nga. Yeah. $60. Ningkay suka minaloto, sa tiko ni liku, 4 customers sa tiko go. Ada kata-kata ko liku. Habida sa 240 ya. Ena koti ulualangan. Ia una yoti ni ngau na wa koti nando na vali ni be koti mai suwa. $10. Au sini kilai nangunango. Sana bida. Sandon dia na buru-buru ni labu-libu Wira na manggosa na bikoti. Iya. Totoo ba ko? Andiliku kaya baka rongo tikumay na kabinangan sini kuah kaya baka nabu tikumay kami doon na bisnisi sa ako sarangan ko na bisnis sa wasi itu kaya dingo sana sini tako na namunoke sarana nginggian na matanggali sa gamoli sana raw kina doon na namu buru-buru nila hindi na ni marama rendin gas ni politiko iya nasili ni lak ngamen na biya sana todo ko chiko ya maramang gas bulbadi mo Andina. Wah, totoo ba ko? Iya,
Maram kasibul bale ngokla ni chiko na namungan elewa koe ulu bakabiti chiko chiko talangangori may wanimbuka chiko talangangori bale. Tiko go kasa. Oy, saro sarangani Iya. rani tambe ngame na numuyasa me tarun talanga tu ba so nataro. Kasa dan biki. Ya kasa kasar to natabale musar to parang chumengo. Ulayasi, bulu binaku ulayasi. Isa. Iya, kasa baka bulu man may beer na baka romantiko. Di boleh binaka kita na parang cikumay. Isa binak bali besar kasa maratek bali na natalo na chiko nana. En bimbini no mu torchu nga mulu baka viti. Baka talanga kino no mu ni turanga leoni bale. En na biba ungeti na no mulu baka viti. Pamatala manda kasa na taba iba ungeti ko kena terei como o baka mbuini nga. En sigo binani ko rere ito to karama si ito kumain na punuan tayo ito kumikin. Wasin daw coach mo ini nga. Daw tani tu nag coach si sepem. Ocia nang kira sama ba mungkin na sa ate ko bisa tako ko nag coach mo sa coach mo ini nga. Ikaw pa rere nang ko sa rere nga ba membili nga nulo. Isa. Saan dia? Yan itu kuno o turanga wati muni mo ulo babiti na taba ala kumen bakasam. Awasin dua batikina. Nangono sa coach yo sanggai rere na kaya na rere na ko sanggai tigo mo tadi taka na coach mo nga. Inonon rasa do Bangor rere ko require. na leni nan mabitamba. Rere na. Isa sarga libra ready ko na sarga ngoro na kaya rere binaka na numbuini nga. Ya baka taba no rere na natok na rere binaka ni no numbuini nga. Ndo na yalo ngol mi bi ko na no rere na ibari tekine na na bimbini no na marro tok nga menambuini nga melatin kali ono sa ngabul kalimo. Iya, rere mang kosta nga no maram ni na sa ko. Rere na kecita. Sanggai rondo wiko cici ngaro sananda kere metrime. Bakai bali yang meu beto bata cingani ro bini ngani ro kecil. Sabi na ka marutaka di sa tigabu mo sa toman chunga ng buni nga kabito kun talaga turang awat muni. Iya, maruta ko kati. Sa iya binakabali do nga nung bosa nga ni bakasala bira ra baka rong chumay bosi bira na marama baka wati talaga lele bira baka rong chumay and marutaka na no nabito ko ni naturang awat muni. Me ungeti ko mo buni nga do matanong pamadal na tikinaka do talaga nangon sala mo babi ni binakambaya kasi do lakaw beto kuna ba naturang awat muni. Abe babi bilang tag nada no sabe. O babi baba bilang tikwa na mana jingita kan kucing ko. Ke au sudah ceritakan ko izamba. Nawe kangu mera njinya mera coaching apa babiti. Sabi na ko nakabali besar kasa babi ni binakabali mo na no mo siya mo may patikin na mo may wasya na no mo tukutuk membaleta ng buhay nga nakabali besar kasa naka isa nakabali mo tamaro ta kabikim ni na barong chukumay rong binakadinan na no na may biwas tayo kasa na lubian ng ngeleo maram kasibul baka dengu totoko baka wote na nabi baka ungeti nambimbi ni ul baka biti wa uklan ni nabi baka ungeti sara baka lebiken ya maram kasibul baka dengu ni sembera nga ni may daba na nandaro bitala no solital tu nangalala ki chukutal sonero binakata mo siya teo si tanu mo tukunamay siya kaya nanguna ka. Na buini nga ken rendi vinanonda marama nangone lewa na venga una sasivi
Kasengoro tiko ngai na ngaunongo. E marau taki e na ngauna ni veve sa wenda san bulan donu e tungo. Ninda reida e sona ngone maramay tuke. Nira tuke na ulumbu ni nga. Pinaka baka lebu na namunin dingin-dingi. E na kena baka bulan-bulan taki tiko nga. E dua na nonday saki-saki. Na kawe tuke. Baka binabina ka baka lebu kinabe. Ira kede sara. E na nonda dingi taka. Na vei sau, na vei matanggali, rauni seru-seru elang mai, au sianga ni kaya ngo ke mungina magumbungo, ke mungina makoromatimengo, niu sianga ni talita kana vei wale-wale ni seru satu bo. Sianga they're all nice. Era rei vinaka, era oni rei totoka. Ia vei au, beba kambeka ni usambu ini ngone, au maramati ko ni viti au na sakita katiko nga au na tali taka bakalim e dua na ngone lewa au rede ni tayambe mai suwa se tayambe mai no sori se tayambe tu ingom ni tungun salirango me zombo tu me ndambe binaka tu na nono buninga baleta na dama e rawa tunga na nonda ngaraba na buninga mai na kena taleso o didi ke korobo o le sauma o metiko ve ko metati ko na no mbaosi mo na ngai didi mo lai mengarabi na ulu ako ndaga na nungu bakasala veira na makumbunda ngonele wa ratumutiko mai na ngaunongo Tatok bako tibrak vale usar no mu viva ko ngiti mai vike mai mito ko sara lele usar ngango rasya machuk mai no nonra tali tak na momona ni no mu mai viva ko ngiti vike mai miker sar lele berapa raba kasam tak chuk beka so beka lomo rutu isa mo buin ngam beka se me kut beka bango se bango ya unita kanina ni ro mai vitalo no ni ko ke marama ngas ni bulbadengo ena re solembe ka dona rai be kemuni tiko ngabi ke na ding na ding o ngandre bo mo na ding tak se bada ba maram gas ni bulbadengo na dingin e no muni sa dina todo ko na ba lebsar au musike mamiti ko na dona raw bakadaga era sema tiko mengo na be matanggali mo na liba na be sei biti be burbura na non ba ko rong tiko mena non dormi vitala no ni kuwa sambo matata titombo ka tali ka ni darilesu no mo mai so na be ngoni salama erando ngaraba kina na ulunra o ira na bunda era sala mo be era sarba ka yani tali na no ko tsikandeli tale mbua da kaun rove na bibi bono tale so wakabuna ninda wakasamta baka titombo ibi ka kedengo tunga na yasangani nonda be korokoro kena nondi tiko-tiko nakabali besar maram gas bulbade muna no musulitu no mungona na mata ya bin lebu sa babi di binaka cuka tu bi kem toto doko me weni buka lingara binaka cuka na itabi ni bula izuki tena bula culai total nero binaka tamawasea be kenda na itambangase enda sa sakala subunan ng mata di singa au via waseti ko ngayon doon tikini bola tambungo na pang balimbala wasi rusang bulu tikina rusang bulu kadiwa sa non rakani langi na daura po ni rasa kukawa kay na non rauku kunangase na ulusika it's a crown of glory given by God. Kaya kambia kaya dandan nazuru nandun na beauty contest, hibiscus festival. Only the first, second, third, they will get prizes, a crown each for their tutu. Iya, o kenda yan dundua na marama na mata ni nonda kalo na turanga na tamanda malangi. O koya makataki koya, e solia vekenda na nonda isala. E nangauna daba. When you reach the age, sana pula-pula may kina na ulum. Sa kwesar ngangori,
the crown of glory that he gives you. Au baka bimbita kana tikina ngom baleta. Ni saya do ngame na ngona mesasi na kahula-hula leva mesi na kahula-hula. Iya. Tu kuna tikuna ivola tambo na davuna wasi yote tini wasi. Tu kuna tikuna visa we na dova endua natamata ni sana lea dova na ngona ya. Sana sema na amun. Me dava tale monga mo me dava tale manda monga yo mo benaki. You will not be entitled to have a crown of glory from God. Au kera bibiti ko vike munina we kango ni bororong. Kero mi vitalo no takati ko ke Dr. T na buini nga na kena tobole me toruida ke tiko nga muni tale takati ko nakawo ni tungu tiko mengo nakainda kileita nikina na maramani viti. Dua nakainda kileita nikina na maramani viti na nanda buini nga. Orang nanu mati konta nangona ya zaman dana bulang indo kai viti bulang ini matentu gai bina kati mera meke kina na mata meke mai ACS nangono gale ya ni kina na nortologa norto na matelo alo merto le ding takir na maten meke erto gai reda ni sabi sa nangona the generation that was there then sarasang sarel na buinga nakanga sangga vibusa kia orto na staff. The teachers and the team that came, please, the school make team will go and perform. And ang revi, mer kotibuni ngake. Erangkay kotibuni ngake, dawir nang wanele akwara lebo kay tabi ni mek. Ay bagretati ko nam bimbi nimbuni nga. Kasi duri rati ko mabina na ulo mulewa, ngay paminduri. Kotyaw sa tinggo kay wanimbuka. Nunggu nambang telepon ya tikong ko ke kau bina kata mo may koti 9516742. I'm available at any time. Ke baka dua yang ada pamela ko may may koti sen dua biala ko may kiro vivo sa kiba matata ena sona kau kutata ke may. Au I am available. I'm here every day. Reve avi kemini na parang cukup mai sambil cukanya na number di telepon maramang gastibulu pakadengu viwa 52 ono bitu varua 9516742 bikemni na ngole ni bayan esa sebaka wani buka ni bitar-tara ni buasa sule mengkoko na ngauna kena nona number di telepon na bitala no kena be wase membeleta na be ulu tangan da wase tu ni kona bimbi ni ulu na kenda rai kena kendi tuba kena be kainda klite ni kina na kawete oke ke baka rabi kena menda ulu baka bit ke baka rawa me koko bina katoka na ulu sen duri rawa na ulu muni satu kun cukup me aku le menduri menduri toka na kena rere binak na rawa ni ulu toka baka bina bina katala nga be sabe nada na mara na kabali besar daku sabe nada na be koti au klani mangostal cukana linga sol cukup bikem ni sol to tokongo tukun cukup mengo ndona menandor marama tobu marama gasibul badengu marama nia sao ela modia wanga di babalangi tukun cukup moko me mbaki rono ndolo sol kama me ambaki ni buininga dondi na baka tutu binak sa iyo ke baka raw minduan na baka tulewa imbiu yang matanga dora kaurani kaya maram kasibul bari nguna nunggu sate kuburi de minggo lim sar nang nele ni piti sara ulung pini nga bir matanga nang nele ngoni sare ni untuk re na kele tamu dora kan nunggu marau untuk talita kai so ngono baka bula bira untuk kayak baka menta bos ni baka unggeti beletani na tu so na matanggalin re sena bosan be kar tukun na ko luwa bitukin le ibiso takanggo asya ko tibonggo ya menta bi baka unggeti ti ko enda na sulena yalo ngambe kabira seda wana murai Don. Isa totoko bako na wasan di unggeti. dia nasara nga isa
Sa boleh cungan na muna bali telefon itu saya masar cungan bengo bita na bekanta me Ingilandi. Dalo binata Wilfred na kabali besar berto na bekanta me sawa era baka rong tik ko baka bini bina kabikim ni keda na baka rong tik na nero bitalan no na singa binaka ni ko. Total nero biwasia ti sa chike mer total nero chuko biwasia. Au ke lau sa wasia ke de saranga ve ke muni naka ni ngandreva me baka ke tiu kina na singa ni ko. Sa au sa babi di binakaya tu na bukul tu doko na warong cukup mai lele busara tamin tamin tungana nonra basa usau cukup mai rayalo yalo cukup mai na buku ni nondor me vital no na mata bini lebu isa serangani baka sama baka sule na marau vikana na warong cukup mai nintu na ngauna mendor mentam bata tu na kena vital no taki na bimbi ni ulu baka viti siya ng buitinga. Naka uvia wasia nga indo ni talanongo. Don. Indo na nongo itoka ni baka taka ngas ni buli kirawa yang baki watatumay udu ni vanua o te akiro sa may bitaltala sa ngole kwa ni Sabawati sa ngole sa na lolo primary school. Na marama ni ovea. O kwa na marama ngo indo na marama rere minaka. O kwa ulundam. Ngauna kiro yang baki watatiga makina udin no usando tukuna viko oi kona no mumbini ngamo baka mini taka na bimadawa. Baka mini taka na bimadawa. Me tau watatigo ngana tumbuni ulumu. Kila SOR na kila seste kimuni no ni marama. O kwere biwari sa. Den na ngauna au sasa ngatal ni sotabi kwaya. Sangai do na ngauna sa ules may kandaw. Au dhuru nando na valiniti, tiga na kaming street ya na valiniti, ndo ratu kinangun timban, di ba mataka. Au dhuru ilamaya, au sangun tisartiko. O tinunguniti, au satu zaki sarame usangon. Ngau na bata saranga, dhuru ni kina maraman nugitokan go, edha no mistress merani. Beke muni onina kile kwa ya maraman yobya, mistress merani, roko dhoni lawa. She later became Mrs. Waka Kanambidimbi. Kuano na lang nga nyo kwe, au satu no kwe, daw yung kukir-kir, dami talim munti, awas ang siyang au sa munti, siyang dami talim munti. Au manin dami na nung chung, andon turang sa dami tiko, inesa nilalang so he couldn't come out, yung kwasang kayo tatak na manati, sama ni undambi. Nung undambi nga, sa tatak ko na may roti, hama nila ko manati, akiro maningunti, then na nga nakiro gaysot. Na non ngay tala no tinggo ko au basengo do bengu no bakasa mo samati basengo siangan do bengu ya kiro ngone kiro sa ting ruro kinarada siangan do bengu putiko mimi au ngande twitai itai be osi siangan ngande Amerika totoka demo naka may Amerika yendo bengu totoka Amerika na rava na ilavo tu may Amerika la ko vital no putia sali tukun sermo kwenda do bengu Rangay may bisiko irna wekang burut mikya, irna friends, lamay. Non bisiko ming kondo biyo, dua nakarabayo tamay. Sarila so sangi borila. Elevo biron go na hair cream, nakangani sa saunye, nandui roka, nandui boy. Wayaw, sa pakarit no, sa kalungata. O tingo, sarala ko, nakausanggay na kaba, nasanggay na kaba. Daw bengu au sanga dona singa au tabole dona borniulu oti yani dotal na singa o tingaron singa au tabole talen dona borniulu ya singa nindrendre au baretunga hango kokwe kesa ndona mo to ko naman din dona ka au samusya au sinto ko dona ka au borro tinga o kwarturan ni sana ka sandrendre tiko ko abang ko na kami ni mo sa tan vital no din sa talita kisarabyo no romada na vital no roda kawati kun dende na ngauna ung so tawid na vital no me bango o binak o tinga sakit kuno kan daw bien kay do na kalibo yeso biya adamo daw bien go sati ko nga bango samira may nulu ni bilang singan do na ko nakarakto to may Don cream, don kala, don boy. After a few days, another brand, another. Ang kaya tingnan mo, usari. Siyang samira na ulong. Ganda ba nakap?
Au sasanga saranga mo katotolo me usala mo ibiti. Oi, ndeva. Bango ko ko. Kila kana ba ko matiki non diseni mili kikau. Iyo, nemba kisaranga goro tik mi Amerika. Ah, kaya daw bang. Au sasanga saranga mo katotolo mo la ko mai. Au sala ko saranga mai. Sapia saranga niya au sala ko mai. Ya do mai biti. Donal beno ngonele wa itiko I makoi. Nunggu lang nga, nunggu turo nga yan. Sakay may biyawan ng film. Nasaman na tiko. Dubiyang, doon na lang ka biyaw. O venina, sarre ka sarang na ulitin ni sati kibulang ka may na ulitin na. Akaw ko may, nambi. Sangay kotibi ko yaw na lubiyan. Kotibo sarang abagalega, may sabag lega tak sarang. At kung ako binana, di ko bakan duway laman ni Bala, may adawan ni back to normal na ulong. Mesawat ya, onggay lak. Anda muna, ketika nuka, anda ubiang guna muna sama ya linden jetukin. Au sangke kai bikoya, sakwaya. Au saro tiungana tibiti, saro tiungana vasilinde tukaibiti. Lea endua, ni uwasa tiko ya na buku ni rebu ni kaya nangayado maimuri. Au sabon din kan ital no tabia wo onan do biang ya. Mai be ya bukan tanga bidan singan don style, bidan singan don style. Me kako nira kila pertalita ka wasibi ay kodo bayan. Baleta sai ko ngana nakana kena bukan do membulaya. Ena baka miranga me na ulu. Merang raw nikin. Kunin do mo na narokana se kenimboy. Wili ka baka na direction. Direction sa randaw tiko na vei yaya kedo ni baka ngatangon. Moni wili ka baka binaka. Na kunin do na kenalenga. E azo e muri. Sa kwamba ngaya na yot ni baka salo na bit. Baka retaga ni veira. Totoo baka uti ndo sarangan na baka sal saranga Canada ng baka bakanda buya it's very practical and very affordable bikim do na marami tawo may sawa au klani soberto na marami tawo may sawa lebu chuko na to ngili ngili bango rere sa leso nga mi kanta satu kunenya very practical and very affordable saru chicken to ngale serukau na basilini sa koy. Sabi na malim sarbi kim ni na barang ti kumai to ko pakawati na nonto may bitala no ti nonto maramo bulang siya masar ti kumai na bono bang turanga may wanim buka na koro way lewe may wanim buka sa sul kumai na namba di telefoni bikim ni na binakato mo ni ngoli tuba libisi ko tuba sa vengu to ko na tutuba kang gas ni buli so she's retired and happy to talk to anyone that needs any advice. Kaya kahit kung baka sorbe na katamera koti na ulunda raw ni rangwal talanga buwa 9516742 ni ngole ni buwa nila kibitalo no tik talanga na turanga bungola sabi nada na mara manggosa bakalebu na lingana totoko baka oti baka talanga kina na marama tedingo andiliku na bunada banga sema chukumikina sa litaw talanga me na noke na ilabo me Australia. Sara ni may tomala talanga no chungoy bit ni sa chuk talanga buwan na manggosa ni be koti ulu raw nga may buwan na maramatina na kadamit akong go na sino binakan ko maramang gas ni bul baka yung nakabalebu na musulit to ng una na sino binakan ko kaya masalo masarto ni baka lebu ikemuni lelewer na siya mayatu be kem to may wanimbuka dotal nang una may imbera dor nang gami vital notal sabi na kabalebu sa kasalo lolam sarap bali bikim to mutu mo demanda. Magtoka. Nakabaliw sa. Sandon, nakabaliw sa. Isa. Bikim ni na bakarong ti kumay sa rong kami din na nabitalan no ay may ti ko na siguro lang ni kuan. Da sema sarap ti ko na koro way lebu. May wanin buka kana bakarong ti ko ka sema ti kumikina na maramang gastibul baka dengo. O Mrs. Litiana Rokwati baka silimi. No na sul baka sala darele suti ko lebu na kanta bulida daliado matakanta le bulida so na kami baleta na kau so
kara radu baka ngataka na bunda na ngono makau ena buku ni bena kena baka malumuta ki se baku ko tektalnga nan rani ulunda sa baka mo dan bikem ni na singo bilangan ni ko bikem ni na baka rongo tiku mai ni kalau ngata tiko dan ngai sotal tiko na botal libi na singa satu go matanda ena kena bula tiko ni buini ngana bulongo ke baka tiko baka so na beka muni er baka buini ngabinaka karangan ber mitala no ena no go bata ni bitar ngambe bat ke yau er na rani rangwali mai mer mitala no tu Asaba ko madan bikim ni todo kasara nakabali na siya mamay ni sa mo de mata nakabakaliw isa mutu mode toka mutu mode na nalichi mode kasa uru mode na biotini naka Mother. mode